Malola mali e ahau e ki moe lele e tonga kotoa fia ke o talitali lele ki mo tonu ke o mo ngahi o ngongo moe ledio kai uma ai televisione tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Whamahino me he pule anga o ki kai wesia e wāwhinga e aki Amerika mo tongani i he whakataputapu e whiwhalau aki ka koe whainga pe Amerika ke malo i honau kau a whunua. Whamaoni a kolofo o mo e kolo i California, Amerika ki hale a pau, whakakau mea, pia poke mo whakailo he kau polisi e toko wanoa hiliang e kakato i konseti whawhiawhia a iupi 40 i tō ngani hui ke kua o si. O kutei e pe ngahi tala noa kehea na yangi pehea e tawakai, ki ngahi o ngongo mi he malae o i sipoti kai uma ai tu unga o i ea. Ko e wakailewa e niki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Neongo e wisia tongani he tōtu uni whakapalestini a Amerika o whikau aki mo i kole visa ngofuafulau mo i visa ako. Ka ku whamahino mihi minista o i poto ngāwe ngahi ngāwe whakatipolometika e ne awhio mo i eiki palemia o i kai hawisia i he wāwhinga e aki whakatipolometika tongani mo Amerika. Ko hona whaha e ni i he tama pirinisi kalau ni tupoto a urukalala mo e eiki palemia no pele whawhanua lolotonga e whakataha e kapneti mo e kau whai o ngongo he wike ko osi. Ko e whakaiki iki mo popua aho. I he mea eik minista ngahi ngāwe whakatiplometika e ne awhio ka koe tama pirinis kalau ni tupoto a ulukanala o kei hoko lele atu pea whingai aki a Amerika mo tongani pe heki ngahi tokoni whakapaanga mai a Amerika ko nau tuku pā ki ai ke whakahoko neongo he kaua tongani he ngai whanua ko tūtu oni ke kamata he alwaki o mahina ni ai ngahi whakangata ki he toi ata ko i aha kolengo fuafulau ewa pe ako hataha paspoti tonga tuku ke he angi ek nau tolu o klolotonga iai ai nau ngahi ngo fuafulau. Ka koe i he taimini u kore mai ki pare mea ke toi hiki ake e whetano aki mo whingau aki ke tonga kautaki. Ka koe ki whekonga pe whuke taha koe tonga e tau wha whingau e aki whingau koe maru i koe ako oku kei lere peo ku nau o manaka whuke nau hanga investment e seniti maru wha noa miliona ka ku nau kei wheku mea ngai mea ke nau investment i tongani. Ka ku whawhalala e nau fia investment ko ia he tau tunga whakatemo karati ko tau whakau mai ka kai whewhine ke tau ngai whaitutuani me umea pe ai ku oklere pe ko unga whuke ne tau wheko tau visaka whipeseti. Ne mea henia ek palemia no pere whakawhanua o whakamala ala ke uhinga o peseti koini aina ne whakahau hokoeni ke atakovia i a tongani. Neongo ia ko ne ostuku atu e whakawhi ki he tokoni minista ki mulia Amerika Christopher Landau ki tongani ko konga i whenga ki ngahia dea i he tuunga maalunga nge ki he kawenga ngahawe koini. Ko e tutuni koini, ko tutuni whapure anga ia ai White House o mga tuunga i he nau tutun whekau ki pa mono malu i nau kau a whonua. Aia koe mea koe niu ki ke hauia me he tawhaaki koe wā whonua o hauia me hono malu i Amerika i nau kau a whonua. Pea ine pehe na ia nau tutun whalukfua nau tolu o weisia tonga koe uhi koe lahi koe whakapeset na mea koe tampinisi. Koe lahi koe kau overstaya i he kalas visa e ua koe ni o whangatangata. Overstaya he ako, overstaya i he ewa. Pea koe neongo e tau toko si i, ka koe lahi whapese e ti, tau weisia tau toluia i he nau tutuuni whamaman lahi ke malu i nau kau a whanua. Ai koe ngāo koe ni ku whahoko e pure anga, pea ku tataki ai e tampinisi, koe hui koe ia ne toha ngā i pot ngāo koe ia. O whae ngāo e ke whawhia maria i ngai whema o Amerika, whekau aki moe malu e nau kau a whanua. Aia koe kore atu pē ki he kakai mo kāinga whanua, tau te whitau ki he whanau wako mea pe he o kiko uhinga nia koe ola o nā wako mo e nau ngai whema whawhoi tuitui. O uhinga nia he tau i he kuonga e ni o whamahu i ngā ia e Amerika ai malu o e nau whanua. Paka uhinga ia o ku nau tutu un whaluk fuhai o wesia e tau whanua he koe whakapese tian koe mea koe ne tama o atakovi. Ka ihono whakawhika o tau futosi o pito peki tau toria ke iaha
haola ko via ke fufonua malohi kon ko Amerika. Kau whai ai ngāwe, au whai whata noa i he le volo maulunga ta. Te lava ke whakawhi Amerika whai whata hei maina katuu ki Hawaii. Pea nau whakawhi ai sikeitari ke mawhoki mai ki Tonga. Pea ko tari, ai whakawhi ko ia. Ai te keke whakahoko ha mea pehe e ko hiri. Kau ene ngahi ngāue whalakalaka au pito. Pa mo ngahi whata no ange koe mea koe tapi nisi whikau mo tau wangau mo Amerika o kuiai mo umea ke heia o kau keu ki kau. O ku te eki whakahamahina mai i loto ngani a taimi pāu e malawa ki whakahoko ai a ahi mai ko ia ai te kod minista ki muri a Amerika kai kehe mahino pene toi tuku mai tutu uni Amerika ki ngai whanua i tonga futupu i Pasifiki mo mamani ko pāu ke to mototongi ni ihi o knau kolingo fuafulau i he ongo visa e ua koe ni, ai visa ewa mo i visa ako, ai paanga malu i kamata me he tola Amerika ni maafe ki he tahamano ni maafe. Na ai whamaonia kolo fo'ou ki halea pau whakakau mea mai kolo i California, Amerika ko East Palo i he whiawhi whalaite ko o se i he ofisi whakampastoa o Amerika i tonga ni. Ko e polo kalamani ne i ai tonu ai whaiongo ngai whaleni, Peti Blake ilo lahia o neo mai whakaiki iki. Nai whakamoon ki alea pauni ai taahine Princess Kalauni si nai takala, ni ihi o kai ngā kolofo o mo ni ihi me koslio o East Palo Alto o kau ki ai honau pule kolo, Webster Lincoln. Nai whakahahen e Devin Brown me he ofisi o Amerika, ko alea pau ko whakamooni ki ai atongani mo Amerika, o kune whakaawai ai whainga maari e ki ono whakalakalaka mo whakaivia ai whewhakatau aki i he wā o kolofo o mo East Palo Alto. Ko whingai a koe ni ne kamata pē me he wanoa uoua, hili ai whakai waha hungatonga hungaha pai mo hake ai pēau kula, ai ana ai whakafolau mai me he kolo koini i Amerika ai ngahi konteina tokoni e nima ke tokoni ke whakakeake a kolofo ou mo tonga ni. Kai ke he ko whakamoon ki halea pauni ne whakafouia i he interneti pē Zoom me East Palo Alto ki tongani i he ofisi pē o Amerika i tongani. Mai o ngongo ale te o ma televisione tonga, ko au Betty Blake ilo lahia. Kua holomui whakafofonga kandidaiti ne vei pā i he whili whalealea he tau ko si ki he sea o Tongatapu hongofulu ki whalealea whakaosi māma, me i he ene tangi ne whakaho ki whalealea o whakau aki mo e whakafofonga ka peli lanu mata pe he ki he sea o e Komson Whili. Ko ene tangi ene ki whakamau a ngā whilawe i mo ene hohaa ki he whili lahi ne whakahoki he ahua noa o nove mata o ko o si. Ko toko mai me he whakamau anga ai tohi tōtu uni whakamau anga o whakatai au ngai ai hoponi kauhi koe holomui a whakaosi māma me he ene tangi. Ko no toko mai e tōtu uni koe nine i kai whakahamahino mai ha whakamole ke totongi. I he kakato mo i kōna e tongani konseti ai tangata hiwa i loa i mamani ko Ali Kimball mo e UB40, nei ha mai me he kau polisi ai iai ni ihi ni nau mau i ai lao ki e malu mo i hao ai kakai te whito ki lawa whi kakai ni nau ahi an te whaiwa ki he konseti ni, papua aho mo i whakaiki iki. Na e poke mo whakailo he kau polisi e toko wofulo whilawe i me kona kawa malohi i he wheitu whakapule anga, pe heki whainga ni ihi ke hu whakafufu atu ai kawa malohi tapu ki loto teo whaiwa. Tuku ke heange ai ongo e ria ne whakaata ki whakatau mo mauai ai kawa malohi. I he whakamatala i toko ni komisiona polisi te vita wahilea na ne pehe ne whiunga mo i kau polisi whakakatoa e te aua taha ne nao ngā aue at ki teo whaiwa i he konseti koe ni, i he whakaamu ke whakapapau i ai hao me malu ai lau wafi koe e kakai ne nā wau kāu atu ki he konseti koe ni i teo whaiwa. Ne kau keni hono malu i ai kulupu UB40 mo ki nā tolo i kau whakaawhine i teo whaiwa pe he ki whewhanonga aki i he halapure anga. Ia e toko hiwai, nā nau na whairu i nā tolo i kona e ngai whetu hopure anga, e ko toko tata. O i nā tolo nā nau pinga ke whakahu atu, ke o atu. E whakafufu ai o ka hauro ki he area koe ni te whaima. Koe wahata o e tau tahawalu, e tau ni mataha. I nā tōna koe na e wahauku ki e ngāo e potu ngāo e. Koe toko ono ai, koe kai ki whine, e toko tahawha kai tangata.
Nia goe ni ne whakamalo ia me poti ngai polisia ngāhi whingai aki ko whakahoko me ngāhi kupu whekau aki o kau kei ai kau taha ngā ue leo o i kuna ai konseti koe ni tau te whitau ki honoa o sia e tau mu ai konseti ki he whiawhia koe ia ai kakai e whunua. E toi whaingofua pāo mo wawea nge whekomia tongani ki e whakamuimui taha moelelei taha o i ngāhi mea ngāwe ki tōkanga me ngāhi mea ngāwe ki he koutou tahi. I he loro tongani hili hono whakawa i tongani ai whāle whakatau anga kolo ai kautaha Honda i tongani. Nea me aie e ki Palemia no pele whawhanua o whakailonga i ngā weni i he whalai te ko o si i he ofisi pe kapela i maofanga. I whaumatala i whawufonga mi he kautaha Honda e Pacific i Tonga. Noel Joseph nāne pehe ko e whakaame ngā onu ko nā whakahoko mai ki Tongani ke whakaau mai ai ngahi mea ngāwe whakaono pōni whakamumitaha ma ai kau ngowe me kau tōtahi ke whawhai ngofua e nau ngāhi whia mā o. O ko kau ki hene ngai misini waka, misini kosi, ko lo teli me ngai mea ngāwe kehepe o kau atu ki ai e ngāhi pai ki ke tokoni i e whewhanonga aki. Ne whakahaheni e he pōle o i kau taha kapelanga koe pōle ia e Honda i Tongani, pai a pau, koe taha pe eni i he ngai whainga mālie ko ne whekomi ke tokonia i kakai o Tongani. O i ke ngata i he tokonia o i kau tōka ngā me kau tangata o ngā tai, ka ke tokonia mo ki nau tōru o kuhoko i ngahi ngāwe whakamaa api koe mau anga paanga pe maunga mo ui maaho nau ngāhi whāmili. Fia pe ke whakako atu ki Tonga kotoa, ki he whakatamai, whakawhare, whakatoko i koe whawhi. Pei koe ki taimi whainga maari e koe ni, kōngu loto ai ke wahe wahe, ki mo tolu, a mea ko loki loko. Ke kume ha whainga maari e, pea ka pau ia i hato la, ki pau lawa o umata. Ki pau lawa o fua, ka whatongia, ka whakao ki ia ki nau tonu, ku ia whai ki ia whakao ki whakao. Ka pau ia o ke nau tonu. Kone ki nau tonu ki tahi, ka ko ngata ni sehi waka, ku ngahi ala mea pehe, kai ke ngatai, ku nau tonu ko ia ki tōkanga, ke tokoni ki nau tonu, kai ke ngatai, ku ai whahinga ko nau whanki business ma o nau mohui. O tau hia ngahi api ke maa, o masan. Koe tupunga ngai e whatau kau, koe haa e kulele i taha, ki o lawa o wahe wahe, ki Tonga e whona. O mahino pe koe ngāhi koloani o ku i olunga no maho inga, kanai pehe e pau ko hono lele i taha e whakahoko o kau kiai e whakaamu, ke nau whemahino aki mo talatala noa mo e kakai ki e whaunga e tokoni mo whawhai ngofua ki te ki nau tolu. Ne whahaheni e whawhawhonga mi he kau ngowe, whakaanawa pateta, mo e whawhawhonga mi he kau tautai fo lau tau anga, ai tokoni hono whakawao e kau taha Honda i Tongani ki ena ngāwe o ku whahoko. Aunga ka te au e o kalama ka te nādo ngai mea ngāu. Wahau ua e nawe e lato o pinita. Awa e kau kaulahi kai. Awa e taha ko te tōre poki i tōkama. Awa u patonga e dapani ka u mea ngāu e ki tōkama. Wa ne e mahu inga e ku mau e kau mai ki o kalama siya. Kunga e ku kau i e awa nahi ka pita. Awa e pe kau e ka hau. Kau ni kau tahu lelei ki te kapang pia i ngate koe ngai koe pistisi ko te wakamatana ki te lawa ko area mo lau tau ana i misini kau aki mo pistisi ko te koe lelei e ki pokarama i koe ni ki te mata i unau me i tōka mahu ka atoa pia e kau tahu ka tahau ke mahu mo ni kongonga o taha pene e ngai kau tahu nau o matokoni kono tokoni e kau tau tai. Koe mako e lahi ngai kau taha te whai ngofuang ka matou kau tau tai ki ngau whekum ki e rei taha mo i mama taha. Whiunga mo i weto. Tokoni area pita ki Polokalama e whiawhini ka te matou kau tau tai. Lorotonga e Polokalama ni whakahai pe a hono toho e hingoa e ua ke na ikona ai mea ofa mi kau taha Honda. Koe konga e nau tokoni ki he kakai e tōku i kolo, ai a koe pale koe ni koe takitaha i he misini kosi. Mahino pe o kui ai
Mo ngahi kautaha I tongani o kuna whakatawa te ngahi koloani, hangi ko Yamaha me Suzuki, ka ko whakaamua paia pao ke nau whengai aki I hono o atu hangahi totongi o kumaa maa, ke to koni ki he iwi malawa a tongani o kumaa o. O nia ngongo whakalota whanua ia me leti o Tonga o loa ki mai ua, kau mai televisione Tonga koe ngahi o ngongo me malai o sipoti hoko mai mo pie a olie. Mana matau ki whilonga ki koe wakain ki malai o e sipoti. Nei kei ke hola le lei e whenga tawa club soka anu ko he tulu. I hene fofo wa inga whia soka e Oceania I a pia ha moa. He rea hano tau whare ki nga tore he timi soka me he otumotu kuki a ki kai koe tolu ki he noa e whasinga o wike. Ko historia fo o wen ki he timi hawa Tongatapu ni ene fofo wa inga I he whia huin. Ai foko e konga ulua ki eni pea koe kamata le lei e nia ki he timi ko ia a tupapa mara e renga. O kai whake sola e kalapuia a tupapa he koe hauroro tonga ine o whiahi me tau ko o si, pea hangi ka toi puka pe hono sea ki he whiahi koe ia ki he konga hono ua. Nei kai toi kāsete timi me otumotu kuki, kai tuwhi katoa e poini he konga urua ki e whainga, I miniti hono hongo fulu, ua wha, mo miniti hono wahiwa e konga urua ki. Ro tonga nina e whenga maari e o maloni manu le vao, ke tāna ke toi poini a nuku he tolu me aka tautea e kwata urua ki pe ia, kai pango, nei kai ki ola le lei e ni mihano malu le lei mehe le kolo ai tupapa mara e ringa ai kupenga o e otumotu kuki. I he temne taune hange u whatou pi ko I mkau malu kolo e nuku he tolu, kai whautu uai e Daniel Bunch e poini e ua, kai poini taha mea ngametua tukana. Nei whauki hiwe ko ngā hono wā, mahino hono whatahataha I mai he whaiako, ai ne kauna I te ke malu le rei e kau a whanua nuku he tolu, I he tokoni me he re kolo, whio whaaki aho, kai taofi be ai timi hau a Rarotonga. Nea ngoi urungia, kana I kai ha tautea e whaki he timi a nuku he tolu, mahino te lahi nei whalau mo ia e hau a Tonga ni. Nei oang whang mo kāte ngenga timi ko ia a e otumotu kuki, I e konga hono ua ko ia o e waingani. Kage, koe hala whanonga whaowen ki kalapua nuku he tolu, I ono tohi ki historia timi e na fofo whakari ari I he whiauhi a Oceania. Koe mala e bea o sipoti. Ko e whakailewa eni ki he tuunga o e ea I hono tuku mai me waa wakai matangi a tonga I whamotu whakahoko atu e pesa koila. Malo lau maari ho eki pia moilere e tonga kotoa, tai tari whiawhia ki mōtolu ki e tau. Whamatala ea ko ia I he whia whini, mai tānoa lalahi le vaino e aho whatonga ngā iangi. Mai ke au whia pe whotunga langi ki e konga lahi ngai vai whanua ko ia o tu tonga, malape kei moha uhatu moto, lolo lahi a ngai taimi pe moha mana mana. Malawa ki hoko hatawhia e ngai whaitu ko maulaloange, tupu pe me he uha lahi. Ka hitai mta tau pe te tau ki whi awa pe moha haviri, o ku wangi hako hako, o au ki haviri maa alohi whatupu mau mau, ki konga lahi ngai potahi ko ia o e otu tonga. Makai lewa ni ki tau I misate lai te whatonga e nge alo tā maki uha, o kune kei toka ki vai whanua koe niwa whaou, kai pe whoki niwa Tongatapu. Ka kune ngā unu mai peke vai whanua wawau, ai tene o mai ha au whia moha uha tu moto, lolo lahi a ngai taimi pe moha mana mana. Peke ngai vai whanua lewa koe haa pai, Tongatapu pe mo e ua au whia pe whotunga langi a ngai taimi, mala peke moha uha tu moto to holo, o lolo lahi a ngai taimi. Whatonga ngi alo tāmaki uha koe ni whafuafua ke ne ngā unu I whaipe, ke vai whanua haa pai, pe mo Tongatapu mo e ua I he pule lulu, pe mo tō pule lulu ko ia o wikendi. O mga tūnga hene no kei tuko te tau ngai whatoka ngā uhalahi pe mo tā whea, ke kotoa pe ngahi vai whanua ko ia o otu tonga. Ko I tūpe mo whatoka ngā hako hako, ke vai whanua ko ia niwa whaou, ke pēki ni o Tongatapu. Ko tau whatoka ngā rewani ngai potahi, ke mea I he kau wholau tahi, ke pēki kau tautai. O kei tūpe whatoka ngā haviri mālohi, pe au a ke mālohi whatupu mau mau, ke he potahi ko ia o e ongo niwa, wawau haapai, Tongatapu pia mo e ua. O kei tūpe mo whatoka ngā hako hako, ke potahi ko ia o tere ki tonga, pia mo tere ki toke lau. Whakataha pe ke o kei tūpe mo whatoka ngā tahi lahi, pia mo whare I ki whanki I wakaiki, ke toka ngā heo ki tahi ki he kotoa pe ngai potahi ko ia o e otu tonga. Kai hi Pasifiki ahi ni mako ka hoko mai whatonga ingi, alo tā maki uha ko ni ongo niwa mo wawau, ne ngā unu mai peke vai whanua haapai, na pe whaki Tongatapu mo e ua I he pule lulu, pia mo e tō pule lulu ko e wikendi. Whau peke alo maari e tō kamata pe me ngai vai whanua ki toke lau,
I whalai te pia moi toko naki koe wikeni, ke tōwhu hia ko tō te ngai vai whanua e o tu Tonga i he alo maari i he whakaosinga o wike. Ka he tau whanonga koia i he e fia whini ko kia pongpongi, whatoa nga enge alo tāmaki uha koe ni o kune kei toka i vai whanua ni wa whaou, ka pehiki ni o Tongatapu pa kune ngā unu mai peke vai whanua wawau, ai tene o mai ha au fia moha uha tu umoto, lolo lahi ngai taimpea moha mana mana. I ngai whanua ko ha apai, Tongatapu pia mo ewa au fia pe whotunga langi ngai taim, pia malape kei moha uha tu umoto to holo. Ke yangi pe tau toka ngā matangi pia me he toke lau hifo, o au peke maritahi, wanoa ke he wanima, ki he kotoa pe ngai potahi koia o tu Tonga, pia tau tako au ki maritahi tau noa ke tau nima, tau te fito pe ngai potahi koia o ongo niwa, wawa uha apai, Tongatapu pia mo ewa. Maulala tahare wako fua maa whanā ke poni, te giri se sia se wanima ki he wano, ki he kotoa pe, ai vai whanua koia o tu Tonga. Tau whamatala ai revni ka pongpongi, whatau ngā yangi, ke i nofo pe alatamaki uha koe ni, i he vai whanua koia ongo niwa, pe whoki wawa, pe kuni ngā unu mai pe ki haapai, a pongi pongi ke ne o mai ha au fia moha uha tu umato, lolo lahi a ngahi taimi. Pe ki Tongatapu pia mo ewa au fia pe whotunga langi a ngahi taimi, mala pe kei moha uha tu umato, to holo. Ke yangi pe toka ngā matangi pia me he toke lau hifo, o au pe ke maritahi, wanoa ke wanima, ki he kotoa pe ngahi vai whanua, po tahi koia o tu Tonga, pia tau tako au ke maritahi, tau noa ke tau nima, ki ngahi po tahi koia o ongo niwa, wawa uha apai, Tongatapu pia mo ewa. Malunga tahare wako fua maa whananga pongpongi, ia upe ke tikiri se sia se tolu noa, ki he tolu ua. Tai mihu a pia mo e mamaha koe tahi whatonga enge, tau maari e pe koe tahi lahi a he fia whini, toi minte nima ki he walu, pia maha toka ia i he osi wanoa pe me he ua a hengi. Taimi koe la a me mahina, hopo la a osi wafaa me honoa pongpongi, pia tō ia osi wafaa me fitu he fia whini. Hopo mahina toi mite ta fitu ki he walu he fia whini, pia tō ia osi kuata pe me he fitu a pongi. Whaos pia tau wakai ki he tau whamatala ea ko ia i he aho e ni maka hoko mai ki Nuku'alofa, o kamata i he pule lulu o wikeni, ki he sāpate whaasinga o wike. Whatonga engilahi ki au fia pe whotunga langi, wala pe ki ia moha uhatu moto, lolo lahi a ngai taipea moha mana tau te fito ki he tua pule lulu ko ia o wikeni, pe whao pe ki alomari at ki he tokonaki, te moi sāpate whaasinga o wike kai ki mala pe ki ia moha uhatu moto to holo. Malunga tahare wako fua maa whanake ahu ni maka hako mai ki Nuku'alofa, e au peki tigri se sia se wahiwa ki he tolu ua. Koe kakato ia e tau whamatala ea, malo au pito mo mea mai, ka mo mea. Ko pesa kui laia mo e tō ngā oi ea ka tau toi wakaingi pihi ki ngāhi ulo ia ngongo. Whamahino me he pule anga o ki ikai wesia e wāwhinga e aki Amerika mo tongani i whakataputapu e whiwhalau aki, ka koe whainga pe Amerika ke malo i honau kau a whunua. Whamaoni a kolofo o mo e kolo i California, Amerika ki hale a pau, whakakau mea, pe a pōke mo whakailo he kau polisi e toko wanoa hiliangi ka kātoi konseti whawhiawhia a UB40 i tongani wike ko o si. Mo e kakatoe peia o i ngāhi o ngongo mo i letio kai umaai televisioni to ngā kie houani mo i whakaamu nea o taki kotoa ato pia i kilo to whani kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to the month of February in your English news with Radio and Television Tonga for the hour. Leading on bulletin for tonight, government assures that the US-Tonga relations remain strong despite Tonga's ban on tourist and study visa entrance to the United States. Kolofo District and the East Palo Alto has signed the first sister city agreement between Tonga and the United States, and 20 people have been charged in relation to various disturbances during the UB40 concert last week. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well as the latest from sports and the weather update. Now for the news in detail, I'm Vahafunuatu Paula. The Minister for His Majesty's Diplomatic Services has said that the US and Tonga relations remain strong despite the recent US presidential directive that imposed restrictions on visitor and student visas for Tongan passport holders. During the Cabinet's first press conference on Friday, His Royal Highness the Crown Prince Tupota Ulkalala responded to several queries from the media on this issue
of the US-Tonga relations and the impact of these visa restrictions. The Minister for His Majesty's Diplomatic Services, His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Nuku'alofa, says cooperation between Tonga and the United States continues to progress well, including the U.S. commitment to invest in Tonga despite these visa restrictions. The Prime Minister, Lord Whakawhanua, says the only reason for Tonga's inclusion in this list is because of the percent of Tongan passport holders who overstay their visa allowance under the visitor and student visas. He says this directive does not arise from a fault in Tonga-US diplomatic relations, but rather a decision by the US government in a move to strengthen border safety largely intended to protect its citizens. Meanwhile, discussions are continuing at a high level to address US requirements. Prime Minister Lord Whakawhanua confirmed that he has invited the U.S. Secretary of State Christopher Landau to make an official visit to Tonga for high-level talks. He also confirmed that Secretary Landau has accepted the invitation, with the timing of the visit expected to be discussed during their upcoming meeting in Hawaii later this month. At this stage, the Ministry of His Majesty's Diplomatic Services have not yet issued an official statement on the visa issue since the United States announced the new visa restrictions. Radio and Television Tonga News understands that Tonga, along with more than 30 countries from the Pacific and around the world, are now required to post visa bonds ranging from $5,000 to $15,000 US for B1, B2 visas or students and visitors visas. A milestone event was marked last week with the establishment of the first sister city agreement between Tonga and the United States. This partnership between the Kolofa'o District Council and the East Palo Alto, California, was signed at the U.S. Embassy in Nuku'alofa on Friday. Betty Blake Ilolahia was at the event and filed this report. The partnership was signed by Her Royal Highness Crown Princess Sinaita Kala, members of the Kolofa'o City Council and members of the East Palo Alto City Council, including their mayor, Webster Lincoln. Devin Brown from the U.S. Embassy stated that the agreements will create opportunities for the development and growth of trade and cooperation between the people of the two cities. The partnership between these two communities first began in 2022 after the Hungatonga Hungahapai volcanic eruption and tsunami incident, where Kolofa'o received 5 containers of aid from the people of East Palo Alto to assist during this difficult time for all of Tonga. The signing was conducted via Zoom, with the East Palo Alto City Council joining virtually to officiate this significant milestone that will certainly benefit not only the people of Kolofa'o, but all of Tonga. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. The Tongatapu 10 Member of Parliament, Gabrieli Lanmata, has had an election petition against his victory in last year's general election withdrawn. A court order last week released that the election petition submitted by Whakaos Mama, one of the other candidates from the constituency, had yet to be served upon the respondents, which also included the chairman of the Electoral Commission. The Supreme Court then issued an order discontinuing the petition with no order at no cost. Police have confirmed a number of people have been charged during the UB40 concert last week in relation to consumption of alcohol and intoxication in a public area, as well as attempting to smuggle alcohol into the event. Papua Aho will tell you more. Deputy Police Commissioner David Tavailea says the overall event ran smoothly, with only 20 people being charged for minor disturbances throughout the night. Of these, 29 were charged for drinking alcohol and being intoxicated in public places, while the remaining 11 were charged for attempting to smuggle alcohol into Teowhaiva Stadium during the concert. The VIP and VVIP areas were the only designated approved areas for the sale and consumption of alcohol. The 20 charged by police range in age from 18 to 51 years old and were made up of 14 males and 6 females. The police expressed appreciation for the cooperation from the public during the event, which contributed to the successful outcome, particularly in achieving the goal of providing entertainment in an elevated atmosphere for the people of Tonga, while still maintaining the safety and security of the event. The Prime Minister, Lord Whakawhanua, has officially opened Honda's first outlet in Tonga.
which is expected to better support farmers and commercial fishers across the country. This outlet is expected to make access easier, faster and more reliable for modern agricultural and fishing equipment following the launch of the Honda dealership in Tonga. Papua Aho was at the event last weekend and will tell us more on the program. Prime Minister Lord Fafanua marked the opening of the Honda Marine Outlet on Friday at the Kabela Pacific Construction Office in Ma'ofanga, saying the government backs foreign investments like this to support Tonga. This is exactly the kind of thing that our government is encouraging. More foreign investment, more business, and we encourage this kind of commitment towards our people. You're providing a quality service, bringing quality products for our farmers, as you mentioned, for our fishermen, and to the community. I think this showroom will be used, and look forward to opening more showrooms in Tonga as we expect the Honda dealership to grow in the coming years. You definitely have the support of the Tongan government. We want to facilitate business and make Tonga open for business and be competitive, not just in the local market, but in the region as well. A representative from Honda South Pacific, Noel Joseph, says the company's goal is to introduce modern and reliable machinery for farmers and fisheries to help meet their daily operational needs. We are here to bring a legacy, a quality, durability, and innovation to the Kingdom of Tonga. Honda is a brand that believes in the power of dream. Today, we are making those dreams more accessibility to you. To our fishing community and to our farmers, and ensuring that our support is 100% to our local community. Available products include outboard engines, lawn mowers, generators and other equipment including motorcycles to assist with transportation. Meanwhile, the Kabela Pacific Construction Managing Director and Honda Tonga distributor Paya Ba'o told Radio and Television Tonga News this initiative is part of the company's ongoing efforts to support the people of Tonga, not only farmers and fisheries, but also families who rely on small-scale work and home-based businesses as their main source of income. Pao acknowledges that the products come at a premium price, but says the company is committed to delivering quality service, including working closely with customers to find solutions that best suit their needs. Representatives from farming and fishing associations were present at the program and shared their approval of the new outlet, describing it as a positive development for their sectors. While other companies in Tonga also sell similar equipment, such as Yamaha and Suzuki, Paya Ba'o says Honda aims to work collaboratively to offer affordable pricing that reflects the financial capacity of the people of Tonga. And that's it from the local scene. Sports news is up next after this break with Pierre Ollier. Stay tuned. Welcome back. The Tupapa Maraerenga Football Club has proved too strong for OFC Men's Champions League qualifying debutants Nuku'alofa Football Club, securing a dominant victory with a commanding first-half performance in their opening match. The match marked a historic moment for Tonga's Nuku'alofa FC, playing their first ever OFC Champions League qualifying fixture against last year's qualifying winners.
Tupapa opened the scoring inside the first 10 minutes with Daniel Punch in the 10th minute to give his side the lead. Nuku'alofa had a chance to respond in the 18th minute through a free kick but failed to capitalize. Punch struck again in the 24th minute to double Tupapa's advantage before Ngametua Tukana added a third 5 minutes later after pouncing on a rebound. Despite the scoreline, Nuku'alofa showed resilience and improved defensively in the second half, preventing Tupapa from adding to their tally. The match provided valuable experience for Nuku'alofa FC in their first appearance on the regional stage. And that's sports news. That was your latest from sports with Pierre Olie. Up next is your latest weather information issued by Pesakuila, a meteorologist from the Tonga Met Office from Fuamotu. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect a cloudy conditions over most parts of Tonga with an occasional rain, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm and possible flooding in low-lying areas due to heavy rain. However, a strong to gale force winds over most parts of Tonga coastal waters. Looking into our satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud band lies over Nuku'alofa and Tongatapu, and it is moving southwards and approaching Vava'u with mostly cloudy and overcast at times, with occasional rain, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm. However, there is a shallow low pressure system spinning to the south of Tongatapu and Ewa, and it will bring a cloudy at times with possible scattered showers, especially for Ha'apai, Tongatapu and Ewa. For our current warnings for land areas, a heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for all of Tonga land areas. A strong wind warning remains in force for the newest land areas. Warning for coastal waters, a gale warning and heavy damaging swell remains in force for the newest Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa, with a strong wind warning remains in force for Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. An extreme high tide and small craft advisory remains in force for all of Tonga coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, this trough lies to the further north and it is expected to move and approaching Ha'apai, Tongatapu and Ewa by Wednesday and Thursday this week and becoming fine, starting from the north, especially for the newest, by Friday and Saturday the end of this week for all of Tonga land areas. Let's bring in the weather closer to home into Island Division. From this evening until early tomorrow morning, we expect this trough to lies and remains over Nuku'alofa, Tongatapu and Vava'u, with a mostly cloudy with occasional rain, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm. However, for Ha'apai, Tongatapu and Ewa, we expect a cloudy at times with scattered showers. For the winds, northwesterly winds of reaching up to 20 to 25 knots and gusting to 30 to 35 knots, especially for the newest Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters, and the overnight minimum temperature of around 25 to 26 degrees Celsius for all of Tonga. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition with this trough still lies over the newest and also Vava'u group and approaching Ha'apai with an occasional rain, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm. But for Tongatapu and Ewa for tomorrow, we expect a cloudy at times with a possible scattered showers, can be heavy falls at times. Northwesterly winds of reaching up to 20 to 25 knots and gusting up to 30 to 35 for the newest Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa. For the maximum temperature for tomorrow of around 30 to 32 degrees Celsius for all of Tonga. For the tide prediction, high tide at 5 minutes to 8 this evening and low tide at 20 minutes past 2 early tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 24 minutes past 6 tomorrow morning and will set at 24 minutes past 7 tomorrow evening. Moonrise 7:43 p.m. this evening and moonset at 7:15 tomorrow morning. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa, starting this Wednesday until Sunday, the end of this week, we expect
A cloudy at times, with developing occasional rain, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm, especially for this Friday, and becoming fine by Saturday and Sunday, the end of this week, with possible scattered showers. For the maximum temperature the next 5 days on Nuku'alofa of around 29 to 32 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo Opito. See you next time. That was Pesakuila with the latest weather update, wrapping up your English news for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Government assures that the US-Tonga relations remain strong despite Tonga's ban on tourist and study visa entrance to the United States. Tonga District and the East Palo Alto has signed the first sister city agreement between Tonga and the United States, and 20 people have been charged in relation to various disturbance during the UB40 concert last week. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.